atur guru yang ngelantur nejani meme mapi ceket kapiningi dewa ceneng bagus wayan durmu ade gurune pat-pat ane ketah untuk kau cap catur guru untuk sandang elingan ceneng wacak meme nejani siki-siki pah-pahan catur gurune totonan ane pertama untuk madan guru rupake ane sandang baktinin ceneng ngambasa ngelan ya saya ente sing jadelen tuah imeme kelawan ibapo ane mule ngentikang idewo kerana idewo bisa lekat ada di hidup di jagat sekalone melantaran mana ente ane setato ngasti tiang idewo medasar ban manah sayang dan pegataya mengasatiti nah keto yuktine ceneng apeng pedas tahu guru rupakone totonan tusing jangkayang tan mari ngas tahu nunuasa naring ide sangyang widiwasa apang side ceneng manggih rahayu mengenap watara cutet ngawit ulimas ngantos kayang kawekas putra nento apeng sido manggihin ane madan melah entut wah acepan guru rupakone ceneng bagus wayan durmu idewo dado samanu seutama buina yen sidoban apeng sido lakar dadi manusia ane mau tamu ane mersidayang dado sesuluh dini di jagate pengajian kali lanturang buin ane jani meme nuturang buat wacakan catur gurune ane nomor kalih ne ceneng sing jadelen temadan guru pengajian sandang gugu ente mulut tuaan
ane sandang gaguanin cening asing-asing ane ketuturang oleh igurun tetuah sandang gugu cening sing sandang tungkasin kancana kawika suwire tusing jadelen buin tuah ditu tongos ceningi ngidih pelajahan ditu tongos ceningi nunas sekancan keweruhan cening bagus wacakane kaping tiga nah yen buat lantes wawacakan catur gurune ane nomor ketiga nejani tuturang meme marep kapiningi dewo Sujati tusing jadelen tuah madan guru wisesun cening neng sayang penegara tuah ane pinaku murdaning jagat ane statung wasayang jagate mekejang muah dagingnya nih nyandang kebakat ini tuah sandang ieu masin teu bakti nini dewo cening bagus wayan durmu pianak mimine ane mule pinaku pengayom sakwina luyu buku pajeng dini di jagate cening ucap pemangkin nepeng ane jani buin lanturang meme nuturang buat wawacakan catur gurune ane kaping 4 kaguru swadiyaya manut ring sastra untuk tuah ketah kaucap guru swadiyaya cening bagus sanaliana yang widi
apeng cening pedas nawang encen sujatin ane madan guru swadyayo totonan pusing jadelen ide sangyang widiwase ide sangyang pramutita lintang luhur kecap sangyang jagat krana ide tuah ane kelintang luhur kelintang mau tamu ane nyidayang ngawanang ane wenten di jebaging jagat sekalone tenenan mawinan ketah kaucap ente sangyang jagat karena cening bagus wayan durmo putrane ngaturang ri sesampune puput sapunika munguing baos niken sulasih majeng ringi wayan durmo nya kesamaya putra jati tumuling raris iwayan durmo mangkin ngaturang sembah majeng ring memen dan ini sah ngaturang suk semaning hidup tur maning taler nyuk semayang mino kadi tutur saneda hating mau tamu bapane rare samanima sah kemangkin ngeraris bapan dan ini ngewuhin nimal mebaos bapa manggen nah neti dewa cening bagus wayan durmo apuluir ane tuturang teken memeni dewone busan totonan tuah mulu patut pesan manut kadi secap sastro agamone ane jani bapo malu buin ngentugin abedik dogen cening putar biange jati luwe tusing jesandang cening sang sayo swireh bukur awas bapone busan ane tuturang tekening memeni dewone totonan sing jade nyenane tungkas tekening daging kepatutan punika swireh keto subo sinah pesan sandang tutang cening do pesan nyen kanti cening melaksano ane tungkas tekening apuluir ane ketuturang Rahmanwat sastra agama
bani bapu ngeraos keketo arepe kapiningi dewa sing jadol ya nane ngawanang swire ien manut tekening sastra agamane mebalik-balik jani bapu nuturang kapiningi dewa rasa pang dewa pang beceng tuah mule jati keketu ane madan melah ento sandang ngersepang dikenah ceninge apang melah cening bagus boyo patengat wani kepacang katungkat ingetang pesan cening bagus wayan durmui dewa pianak bapune tusing pesan nyendadi cening lakar tungkas mapas apulwir anit ketuturang banemen ceninge ya. Inggih wantah hamunike iraja palu mebaos kapiningi pianak sahune mangkin jago lanturang malih ngunag carita kebaosang puniki ien manut kadi panumayan sang kekalih bukirihin ken sulasi mangkin puniki sampun reke ngenjek dauhne mawanan ngeraris dahating ban-ban alon ken sulasih mangkin ngewiwitin mebaos majeng ring rabin dan ini yakti wantah sapunike dinapkalaning daneken sulasi ngetelang baos ketibo majeng ring iraja pale bih dewa ratu ban-ban alus saku meduluran semite sane manis pisan inggih beli bagus raja pale somah ciciange dong ne mangkin meriki jedumun beli dadi ngejoh beli cekening tiang manut subayange menawi ke beli taler durung lali iening manut ring subayan tiang kelawan beli duk sane pidan sudah temangkin di tiang maju
Kalau mangkin puniki sampun reki nepek ring janjin titiange kelawan beli antuk punike maka cutet rahinone mangkin titiang nuna sering beli gumanti titiang pacang matulak merike kejagat kenrang Raja Pala kekemangan di waune wenten baos niken sulasi ring dinane punike gumanti dane pacang metinggal saking pondok bih Dewa Ratu Agung kememegan liap di Mekadi somah danene Raja Palu Tayang apa ngakasih kene kebatek antuk sedih danene tan kadi-kadi ngantos toyan penyingakan danene medal sahe meliah bales pisan Deras membah Areng atapeyan malih deres pisan tan pegat-pegat meliah ring pipin dani Raja Palu bengang buka kena maka cutet kalone punike Mekadi Raja Palu wantah melengok memenge tan preside antuk saur rasa raga dan apa jiwanya muastu lemet sekadi tanpa jiwa kerasaya ngantuk dani ragan dan ini dah tingking dan sido ngatelang sabda rian tukan bes banget pisan rasa sedih dan ini ngawanan nenten jemer sidayang antuk dan ini mebaos ken sulasi ngapi dabada rian tukana sapu dike kewentenan ni Raja Palu suwe pisananeng tan preside antuk ngetelang baos muali ne mangkin ngewiwitin niken sulasih ngebaos sakumaha pidabdab sampuna aduh kita beli sapu niki mungwing ketel baos niken sulasih majeng ngeringi Raja Palu inggih nawegan tiang beli bagus Raja Palu sampunang jebes banget sedih beline elingan aja ini pindah inayang mangkin
mangkin becik-becik antuk beli mapi kayun elingan janji nih sani sampun langkung punika beli puterane beliane nuntun sumangdane titiang puniki nenten kebaos nitio wacana pemekas dinone mangkin titiang pacang ngalahin beri kewanten wenten mekadi pianak punika beli sani ngembang kiring sekala titiang pacang sedawayang nanging kadi titiang puniki taler saking jagat kenran nyarengin gumanti pacangas titiang pianak Nangno sidi malih dan keni bencana dumugi mawit sangkaning ledang ide sangyang widiwase ipi anak pungkuran dados jatmu ikan malih nganutin kadi kecap sastrone sahke dumugi nenten kekenenan tuk bencana yaning dados tunas titiang nejani purun beli ngelanturang memunyi kapining adi yen pade dadi penyen idih beli malu kenah adine kengohan kayane adi do jadi malu bos kedropon tanghang malu tetujonen tua bedik kadi jantas piane kene walong yen kaposido teh benadi nanggah-nanggahang nyetadine antiang malu pianake apeng yo menek truno dogen sukito adi ken sulase ngangendo kuning mareng apeng ye presido nawang tekening ane madan paunukan lah kelawaning jelek itu masih tekening ane madan kangen kau kajo kelawan kelon tuh gitu adi yan mangke dewa tegarang melahang malu adi bengabu pepineh yen pade nejani adi lakar mekalah ngutang beli kelawan pianaki dini sampun pasti kening pacang
sang Keneh-kenehang beli subuh sinah pesan yoi cening pianak beli pianak kadini lakar nemoka ngane madan sengsara nemoka ngane madan sakit ento adi ini kebeli raja sapuniku mungwing baos di Raja Palo ni mangkin muali nimbal niken sulasi inggih pidaging nawegan pisan ti tiang beli Raja Palo dados beli pimawanan dados wau mangkin beli nenten eling ngering panumayo sane dumun tiang boyo kaden kebeli sampun tatas tahu duk saking dumun init dewek titiange puniki yukti boyo jemanusa beli suwer yang lama tanah padu yen ngantos beswe kaditi tiang puniki wenten iri-kiring jagat sekalone uyakti puniki nenten patut beli bagus kedande oleh dewata yen sapunike dados parisolah titiange sampun sinah pacang kekenenin dano keiwangan oleh paro dewatane sami nika inggih mina meled kaditi tiang puniki maturing beli indike puniko kemawon emangkin sandang kayuning beli mang no becik-becik tiang mangkin ngapi nanging maku cutetne ring rahinosane mangkin puniki ring galasane becik puniki titiang kedah ngelungsuring beli ledang beli
Amunane sukoledang ragan beline gumanti pacang nerimo napi luwir parisolah titiange jeli solah karing napi malih yen umpamane kaon manahang beli solah titiang riki ring jagat sekalone sesuai titiang ayahin beli la kasanane ledang labu napi mawanan purun tiang matur sapunika ring beli riantukan tiang newek sampun ngerasayang pelaksanaan titiang sesuai titiang nyandingin beli sering pisan punika nenten manut ring kepatutan riantuk jugul titiange tan kadi-kadi suka beli ngampuraya antuk punika maka pemekas maka kirang langkung antuk titiang ngayahin beli mapi kuren wiriki mangda sukoledang beli ngampurayang nuli puput membawa sapu niken sulasih maja ngeringi Raja Pale tumuli ngeraris digelis dane ngambil busana saha makebur mereka keamarane Raja Pale disampuni ketinggal oleh Niken Sulasi keceritayang nemangkin mekadi Raja Palo Dewa Ratu Agung keliwat uyakti sedih dan ini yen umpamayang waluye kadi pitiki kekalahin oleh pengina hanyalah pengawit saking kalau punika dane Raja Palo waluyo kahadi anak buduh tan pegat-pegat mesesambatan melantaran antuk pariselsel dewek dan ini maca baca yang apa none
Pisan malih antuk toyan penyingakan dan ini nyap-captan pepegatan sahu meliah ngantos sering pipin dan ini udah hadir atamayu Uduh adi ken sulasi saat make jiwo parimanan beline tuah raga nadine adi ken sulasi jantan sembali maring kenrana dadi keliwat pesan las adine ngalain ukudang beline ane jani pengidih beline kapining adi apeng suko adi ngantiang beli ditu di swarga loko mada kesida bali cepan beline jani dumadak je asung ide sangyang widiwasa muastu nyidayang dan beli ngetut pejalan nadine mabarengan rena swarga gumanti wekasan apeng nyidayang je beli lakar mapunuh nongos teken adi ditu dijagatkan ran suryani nebali ane manggi jani pengidih beline kapining adi cingakin dewek beline adi lan putra kasang gitu masih pianak beline pianak hadine kekalahin banadi muastu sanget yuk keteteh tekening sengsarune kalangku lalis adine kang wang meled beli mebaos kapining adi dadi keliwat saja raselas adine ngalahin beli ngalahin pianake beli pacang ninggal putra ulian sayang beline sanget pesan kapining adi dadi ane jani suryane ne beli lakar ngalahin masih pianak mamargaya dan apa beratu
kewale yen buat tetujuan beline tusing jadelen gumanti beli lakar ngelarang tapo berate Pangasido gelis temu ne tiang beli tusing jadelen apeng persida jengal beli lakar matemu kapining raga nadine ring dewa mareng kendra cutet netuah amun tu abesik tetujuan beline ulih kengken jeban beli apeng side beli engal kacunduk arepe kapining adi gitu di swarga loko sampun langkung kudang sasi inggih gelisang titiang nguningayang daging satune iya ne kudang-kudang bulan minab sane sampun liwat Raja Palo kasung suatan Moka didane Raja Palo merasa banget sebet ering dewek danene disampune ketinggal oleh Hirabi ngata pianak kantong rare napi malih dinapkalaning dane nyingakin pianak danene kantun medewek rare sampun ketinggal oleh ibiang mawuh-wuh rasu sebet di Raja Palo bangat dan nasidah mawiwit saking sebet danene keliwat ngawana ngrari serahina wengi i Raja Palo antah bengong tan persido antuk sirep rauhing mekarya mana cutet ni manah danene wantah setatu inguh paling tan persido antuk nutupan sedang pati rahina wengi nenten telat-telat setato dados dane ngatiang sumang dane meresi dayang gelis gumanti pacang katemu ring rabine mare
ring rabin danene iri kering jagat kendran cerita Rama lanturang malih nyeritayang kebaosang nemangkin pianak Dani Rajo Palo mekadi Dani Wayan Durmo bangasan ngan tenang raman dan ini wantah melengok rahina wengi nemangkin Dani Wayan Durmo taler bengong sareng awasan rek bapan dan ini dia satu pun iya dia setuju mekadiragan dan ini kalau punika kantun medewek rare sareng sedih kemana nanging yen padit letekan waluyane sampun mersidayang sareng merasa sedih sakekuwuhin malih antuk manah dan ini jengah ring sedih rauhing jengah Dani Idurmu ring kewentenan dewek dan ini kateseh antuk sengsarane rari sebapannya tumuli kalone punika ngeraris Iwayan Durmo ngelut mekadi bapan dan ini panyingakane sakedurustan pegat-pegat toyan penyingakan dan ini membah huyaki kalau punika Cai Durmo piana ke bapa paling wayan uduh nete cening bagus Wayan Durmo dewo pianak bapuni ane paling kelihe asapuni ngawit bawa si Rajo Palo mapi tutur majeng ring pianak dan ini tunggu cai ke
Dadi sangat sedih asuk kenah bapone nepukin buku tumbuh caine keliwat kesengsaraan. Ketinggal Ada lamun jani ragani dewone nu mau mur cenik subuh kekalahin bandiang ceninge. Juma dewa apa Kewale tusing jesandang nyen cening pariselsel kapining dewek peragat ne jani jumah cening apeng melah-melah. Bapa luas nangon kerati Sureh binajahan bapu masih tua hilakar ngalahin nuku dan ceninge kewalo tetujuan bapu ne gumanti kemo ke gunung alase nangun tapu beratus semadi ke gunung alas hidup pangabapane mati tuah mule alas giringe ane ungsi bapu ditu bapu lakar nangun semadi i depan subuh bapan ceninge tenenan subuh ngalahin cening mati cok itu cening mani cai dia sampune mene kadoko nah manian yen di subane nyendewek ceninge menek teruno ada pebesen bapu lijani kapining cening ngabedik agamane ingetan pesan tutur bapone tenenan do nyen cening melajah degag begug di rurung-rurung cening oyong ada nak ngeliwat to kecuhin cening salikawan nepukin celeng timpal metegul to jep-jepin cening utsahayang apang sido ban cening melajahin isin nagamune bacikang kalan cening lakar melaksana sandang pinah-pinahin malu asing-asing laksanan ceningi apang sekatu madan laksanoane patut angin ngalap tresnan anak suwireh kepatutane totonan mulu ane sandang angon ngalap sayang anake kapining dewek ceninge holas asih
patut gisi olas asihe rasa sayang kapining nyamu kapining kanti ento ane sandang agemin cening apa elak tanah santul cairing margi bani bapung ngeraos ke keco kapining cai swire subuh sinah ban bapung ngenahang tuah ento mulu anir lakar ngeranayang cai gampang metlingkah singado santulan yang cairi kalau menjalan itu di margine adonamna musuh manusia yen manut tekening sastra agamane ado mulut nem liune ane dadi musuh manusane ento cening saderipun ento keadane suireh nem liune ane mulo dadi musuh manusane ento ketah mulo keadanen ya sadaripu ne sandang kedasan yan sido bencening mekejangan nem totonan apang sido kedas samplah uli di badan ceninge uli dianggo sariran ceninge mangandatan ngeliput mana apang juo tusing nyidayang isa dari pu totonan kanti ngaput ngalilit manah ceninge rek ngawenang manah weci sawireh ien musuhiane nem totonan kanti ngiket manah ceninge sinah manah ceninge yo lakar dadi leteh setatu ngenahangane tidong patut mangandot terang jaga waca bapo mangke nejani lakar wacak bapo sak abesik buat ane nem totonan apang sido cening pedas tau kemusane pertama ento kelingan
diwawacakan ane kaping siki nejani tuturang bapo untuk keadanin yo kamu ane sandang ingetan pesan nyentuh cening si kesemana Yesus apeng pusing kanti kamone totonan ngelilit kenah ceninge nejani sandang setonden nyen cening melaksana sik malu kenah ceninge yen subuh madan lah maro nyen cening laksanayang yen nu madan kaon tungkas teken kepatutan pungelin kenah ceninge pacangane melaksana meledadi bapu nutur kapiningi dewo yen dikalan nyeni dewo lakar metingkah mangadotan mekar dicaca mau balik bapu nuturin cening kalau ditu cening apang subuh saya genyik sih kenah ceninge apang pusing nyen disubane melaksana cening cacad laksanaan ceninge laksana kaon nyen cening tingkahang nengawenang wagumi apa buin nyen uli laksanaan ceninge ane letuh totonan lakar ngeranayang usak jagate sinah untuk kawan pesan cening pastikan tingkah matua saking amanah yen kenah-kenahang bapu seluwirin tingkah ane jele iyo metu ulian kenah ane kaon tingkah ane melah tuah iyo lekat uli di pepinah ane becik cok itu cening bagus kaping kali akrodone tutugan bapo buin nejani nuturang kapiningi dewo buat wawacakan sadari pune ane nomor 2 ne cening ento madan akrodo wanika patuh kaliden dadi ien gampangan bapu benuturang kerodone totonan ngaran bendu ngaran pedih ien nyidayang ben bendune totonan apeng setatu impasin cening ne sandang kadasang apisan
bendune totonan mulu patut pesan kelepasan apeng jati-jati kedas uli dianggo sariran ceninge mangedatan ngaliput mana gumantine apang tusing nyidayang ieu lakar ngiket ngalilit kenah ceninge cening bagus wayan durmu kaping tiga kocap mangki buin nejani tutugan bapun uturang tekeningi dewo indik wacakan ane kaping 3 madan lobo ngawinang mama murti tuah yo kasengguh lobo ane ngeranayang mumune yo lakar mamurti di anggo sarirani dewone maka wacakan nesane kapin nahane jani ceked cekening wacakan ane kaping 4 entu sing jadelen entu kasengguh wahyu muhu cening bagus apeng pedas punya kemana Yesus dadi mohone totonan ieu sinah lakar nyidayang ngawinang punya paling keneh ceninge sesai tusing tau tekening patut kelawan jelek elingan punika ane sandang ingetan cening apang tungsing nyen kanti cening sapa mawiwit saking minuman wiwitane moho totonan sing jadelen tuah ye uli minuman ane keras-keras buko bir brandy tuak wayah muah ane lenan nyentuh cening tua sing nyandang pakurukin melet jebab pumapi teket kapiningi dewo ane kitu-kitu pusing je sandang nyen pelajah ini dewo rek ngawinang solaketan manut inde
suire subusina punyahi totonan lakar yo ngawinang laksana solah ceningi pusing jemanut tekening paundukan pusing nawang melah kelawan kaon coketo cening bagus buina telah nyen ane pingit yo lakar pesu pengelima madapone kakak ucap ngelantur nejani tuturang bapu nganteg tekening wewacakan ane kaping 5 entu tuah ketah yuk kasengguh made cening bagus apang nawang mata gasabing ring hati dadi yen arti yang bapu nejani ane madan mado totonan tuah yo ngaran bingung di sejeroning manah ceninge hiwang dan yen subotenyen madone totonan ane ngiket kenah ceninge sinah bingung ceninge lakar keliwat sing sido ben cening nanan hiwang patutan keparana suireh bingung ane keliwat sinah tusing nyidayang nyen cening ben marnayang encen ane madan patut encen ane madan kaon ngawenang laki weci nah di subane lantes tusing nawang tekening unduk melah kelawan jele sinah entu lakar ngeranayang solah keleteh nepeng undat mata seraya sandang nejani nuadu bina besik ne cening wewacakan sadripu ane kaping 5 tenenan entu madan mat sarya sandang masih impasin cening ngana iri katine sandang ijalan dadi wewacakan ane kaping 6 tenenan ane madan mat sarya entu ngaran iriati ane mulu sandang lepasang uli di ragan ceninge puani kabang temayani
dan awanan kita swireh mat saryo totonan subosinah ieu sanget pesan nyen lakar ngawinang dewek ceninge sangsara datang sayang uliani rihatine memurti dikenah ceninge setatu dadi cening lakar ngedotang gelah anake apang si doban cening wasayang barang gelah anak kalian cutetne barang anak len ane mulut tidong gelah ceninge tulakar tagih kuasa yang cening ien dijele buen dipelih ban cening mekenah hayang somah timpal nyen lakar cening tagih gelahang dasar anayone yen padeti sing nyidayang ben cening ngicalang sehanan ning ane madan jele totonan ane madani riati dadi setatu cening lakar ngewetuang pepina yato nayo ane leteh nayo ane jele ngalih ngarata dasar weci jani mebalik malu bapu nutur yen manut tekening isin sastra agamone sotaning anak ngerereh mertu ngerereh ajengan entu mulut tusing ngado kepatutane yen pade kedasarin ben manahane letuh secondene wapangalaken dewa amun to malu bapu nutur buat patut kelawan jelek kapiningi dewa kewalu buina bedik setonden nyen bapu ngalahin nukudan ceninge ne adama ropa ne ado pusakan bapone merupo keris ane utama ne ceneng pusaka utama dadi purun bapung orahang kerise tenenan utama tuah mulu saja nyentuh cening suireh subuliu ane malu bukine